Allahumma sholli ala Muhammad. Kejak kena, kejak keluh. Berbicara tentang masalah mantan. Beda telok. Si Abdina akan utarakan terhadap mantan anyar. Saya mantan anyar nih. Nur Kholis Majid sareng Wiwin Wulandari. Kama mantan. Apa? Morok apa kok ini? Lah tak beres buci loko. Lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gede ngaki make para panalun bulun gede ngaki. Bada telok yang akan Abdinah utarakan terhadap mantan sedua. Panapaan si telok? Pertama, jadilah kalian berdua keluarga si ahli ibadah. Apa sebab? Orang ahli ibadah lebih-lebih solat. Orang ahli ibadah, orang ahli solat kak itu pasti barokah odin. Sampai ada buah kiban ulama solat pertama. Ada buah kiban ulama. Ma ra'aitu ahadan fi hayati aqama as-salata bi waqtiha wa khusyu'iha wa adabiha illa saluhat umuruhu ikhwan. Engkau mulai lambat tak toman ngatelah setong orang si abajeng tepak ke waktu nah khosok tinglah abajeng bagus tata krama ting abajeng illa saluhat umurhu kecuali jember odiin wan soroha sadrahu ban tenang odiin watasah halariskuhu ban gempang rizkinah amin Allahumma. Kamangkana gula mator kematan anyar saya nggak pertama jaga solata. Alhamdulillah. Non gelanon solat kento pang agama teretan. Non gelanon panapa boleh agama saya tak roju mun tada solat. Panapa boleh agama saya tak roju mun tada pang-pangah. Terop mun tada pang-pangah. Roju tak roju. Pagaja roju tak roju. Makanya saya nggak jaga solatah sampai ada buaki as-salatu ra'sul ibadah solat cetaka ibadah nun kela nun reng angsokah mun tada tanangah korok andi sokoh ki bisa aja le tada sokonah ki bisa arangka keng mun reng angsokah la tada cetaka be ki bisa aja le pola be reng angsokah pelang anda je mulai lambe aja le tada cetaka napa boleh manosan nasi odi mun tada cetaka tretan make di andin sampean mun tada cetaka ta odi je teh tak odi egi napa egi mangkan saya nggak as-salatu rasul salat cetak ibadah mangkan saya nggak jaga cetak napa boleh awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah pertanyaanku laku ning alam akhirat bila abdina sareng ajunan ampun mate as-salat saya pertama salat habibi kaito malaikat apa leuleun kaki dalam dunia haji malaikat berapa kali 3 kali. Apa boleh? Umroh malaikat. Berapa kali? 15 kali malaikat. Apa aja kaki? Siapa orang mau apa aja yang tak apa aja malaikat? Pentong pakun nih kata. Pentong. Mantar selamat kapi. Amin Allahumma. Lekan mangka namun salat bagus selain norok bagus teretan. Tapi naudzubillah mun salat coba selain norok coba teretan. Mantar selamat dah. Makanya saya enggak absen motor ke mantan C2, ke mantan saya sepasang bani. Ya benih ke mantan C2 melolok make mantan laju ada. Solat aja. Manturun itu yakin orang si ahli ibadah kapi. Amin Allahumma. Aduh, cek sengkam age. Cek les sama age. Mun abeun tak ales soyu, mun abeun tak ales sok ben sengkama benih karo sambian si sengkama. Make gula pada sengka. Kiai pada sengka. Benih karo kiai mak sahabat lambe. Nang di dalam kitab Riyadhus Shalihin gak disebut lagi lambak kita pada sahabatnya mana Hanzalah kita curhat ke Abu Bakar napa Hanzalah gula curhat ke sampean napa gula mun apa lang ben Rasulullah mek aku apa aja ngamun lo kok ibadah amun lo terus king-ting lah mulai depak ka Roma mek sengka boleh si Abu jeung Abu Bakar jawab pun Abu Bakar padu ben gula gua ane Abu Bakar padahal iman Abu Bakar setong penting ben iman manusia satunya semakin nih tak nyapo sapre petah iman Abu Bakar setong cerita ki ada busang ke si Abu jeung napa boleh gula ben sampian tidak remah gede ngaki nih kak lepasan abasaki
Becah Al-Quran. Nang Al-Quran kan saya sebut lagi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Nah, artinya ada mah wa'mur ahlaka bis sholati, keluarga nak kaki disuruh apa jeung, bini na suruh apa jeung, anak na suruh apa jeung, kompo ya suruh apa jeung, tereta na suruh apa jeung, bahkan ringtone nak kaki disuruh apa jeung, pas mulai nyuruh apa jeung, saya ngak keng aya wastabir alaiha, sabar ing atas bajeng. Artinya ada mah bajeng usaha kaje. Usaha ka wastabir alaiha, secara tak langsung jeka aja yeuh make seng ka beun abajeng iku wabeun pangeran. Jeka aja ya mun teh jeka aja make teu lagi amat tak abajeng gulbeun sampean. Bangala nyaman na kenceng tiba teu lagi amat tak kira abajeng. Usaha jeka aja. Tung, usaha jeka aja. Nomor 2, nikah lebih penting yuk. Nikah resep mun tro teu orang si ahli ibadah, tro teu orang si kenceng ala ko ibadah. Resepsi nomor 2 kiring lagi sambian mun masuk aku rumah ngolok salam yuk. Ngolok salam. Masuk aku rumah pun masuk aku rumah ngolok salam. Beda orang tak ada orang ngolok salam. Apa mak ke? Roma ke itu tretan. Tak Roma apa sih saus? Roma nareng tani. Roma na pejabat. Delem mak kiai. Beda setan. Nyamana setan ini ka setan desim. Setan desim nikah tugas masang ka orang si ibadah. Mangkana gula ban sampean gadeng ti lahur duhur entara ka jeding bro sing ala uduk sak teng ka asokone karo desim sak akalateng yu. Ba punten serius. Kadang ti lengata bu sobu setengah lemak jeuk celep sejeuk desim sing ngelon ni karo yu. Ba punten serius. Lekan mangkan na yureng mangken ni kamalarat saya tetia puju.